ngori musi team ya TS Galaxy i tshi ataka wa kona u vhona vhuthada ha team ya Sundowns musi i tshi khou defenda uri i tou vha na defending yavhuḓi nga maanḓa ro sedza two center back dzine dza vha uri ndi Muswana Jwanisi na Muswana Khoza vhene vhoṱhe tshiṅwe tshifhinga vha ita vha tshi shavhela kha bola nthihi vha vhavhili, tshiṅwe tshifhinga vha vhona vha tshi keledzana ngori bola ye ya kora nga musi wana ḽitswalo ndi bola ye ho funa ro kona u vhona musi center back nthihi ngori o vha o ṱuwa Muswana Basadini o ṱuwa Muswana Mudau ngori Sundowns ya khou ataka yo ri i tshi interceptiwa bola havha ho vulea ndi hone hune center back dza shuma hone, ndi hone hune dza fana hone mushumo musi left back na right back dzo move center back nthihi i ṱomowa i tshi khou khavara zwi thusa uri Muswana nonga Kekana ane avha ri khou muvhala sa midfield na Muswana Alende ane vha ri vha kha midfield muthihi u vhuya a tshi khou ḓo khavara center back yo bvaho i tshi khou khavara mini i tshi khou khavara 2 kana 3 kana left back kana right back ndi vhona unga ho vhona vhuthada hanefho hene arali center back dzoṱhe dza sa kona u mastara posini hadzo nga nḓila ya khwine hu vha no phanishiwa nga iḽa nḓila.